Maletić, čini mi se na ovoj levoj odbrambenoj strani Zrinskog gdje ima dosta prostora. Jovetić. Žuka, da li je bio ofsajd ili je to šansa? Moreira i 1:0 za Partizan. 1:0 za Partizan, šutirao je Moreira, a čini mi se Diarra postigao gol. Izgleda je Partizan dobro birao u ovom prelaznom roku. Evo Moreira je još jednom, nije bio ofsajd, najbrži je bio Diarra. I sada ga navijači Zrinskog, koji su mu samo pre 2 sezone, kojim je bio napadački idol, verovatno ga žestoko mrze. Postigo je Diarra prvi gol za Partizan na ovoj utakmici i zaista potpuno zasluženo vodstvo Partizana. Ovo je recimo 21. i 22. minut utakmice, s obzirom na onaj prekid od više od 9 minuta. Za vodstvo 2:0, Diarra, evo opet nema ofsajda, evo sada Jovetića, ima vremena da se namesti Jovetić i neverovatno. Ovakvi promašaji često znaju da budu i kažnjeni u nastavku utakmice. Čini mi se da je Partizan zaista mnogo kvalitetniji tim od Zrinskog, ali ovakve situacije u Evropi se moraju iskoristiti. 2:0. 2:0 za fudbalere Partizana. Maletić. Dve 100% šanse nisu realizovali Moreira i Jovetić, a onda kao da se Maletić naljutio na njih dvojicu. I evo vidite iz koje pozicije savladao golmana Marića. Zašto? Jednostavno kad može komplikovano. Mogli su i Moreira i Jovetić da postignu gol, ali onda Maletić ne bi bio strelac drugog gola za Partizan. 2:0. 52. minut, ali rekao uslovno govoreći, Partizan je zaista odradio veliki deo posla u ovom. Evo ovdje stoji 21. minut utakmice. Očigledno da nešto nije u redu ni sa semaforom na stadionu pod Bijelim bregom. Prekršaj Maletića. Minutu zadovoljstvo i na klupi naravno Partizana, nema više euforije i skakanja posle postignutih golova. 4:0 za fudbalere Partizana, drugi pogodak za Lamina Diarru, Senegalca koji ima 24 godine. Rekao sam, igrao je za Zrinski, a iz Beiramara došao u Partizan. A vidite navijače domaćeg tima, malo je reći razočarani, odlučili su da 30 minuta pre kraja jednostavno napuste stadion. Ovo sigurno nisu očekivali, a navijači Partizana, evo vidite kako slave ovaj, sada već mogu slobodno reći, ubedljiv trijumf već u prvoj utakmici. Evo još jednog odličnog pasa, ide sam Diarra, Diarra. 5:0. Partizan je u toku priprema odigrao 5 prijateljskih utakmica protiv nemačkog nižerazrednog kluba Fortune, pobedio sa 15:0. A ovo će biti verovatno druga pobeda po broju postignutih golova u ovom početnom periodu za fudbalere Partizana. 5:0 protiv Zrinskog, zaista neočekivano visoka pobeda fudbalera Partizana, ali treba odmah reći da nema mesta nekoj euforiji. Rajović prema Karadži, evo sada prilike i pogodak. Mislim da je strelac upravo Biščević, igrač koji je ušao pre par minuta, jeste. 5:1. Opuštanje fudbalera Partizana, evo pogledajte još jednom. Karadži je bio potpuno sam na toj levoj strani. Nikog pored Biščevića. 5:1. Mala je to uteha za navijače Zrinskog. Ovde je lopta nezgodno zakačila i Sikimića. Nije bio Božović u mogućnosti.
Žuka. Zajić pa Jovetić. Evo prilike za Lazetića, evo prilike za 6-1. Prvi gol centarfora Partizana Lazetića u ovoj sezoni, naravno. Biće tu još borbe oko mesta za špic napada. Jovetić, Lazetić, Diarra. I to je još jedan fudbaler iz Bežanije koji je prešao u Partizan.